Karbi Club ningkan phokep kechok arni katalon pon. Lason si pini ni phai ingkora ke thom ningkan suri hini ra ingkora pli bham kuru arni lakha ingkora si Burjan constituency kaparlo Bokajan town adung het rongkang thara rong along Bokajan Karbi Club ningkan phokep kechok sertalin karchu ajai mek kapaman pon. Lapen tabang so jai mek karchu ponji aphan pini lapen pinab ni apharman si program committee tumpen pathik pon lapen Bini ke ceng siar ni laki Karbi Club and Them alun lun ponsi labang susar talent karju ajai mek abang ingpu ponlo lapen adun tu Karbi Club President Secretary bang hiniari dengpen lama ing tur ponsi adun tu Dr. Numal Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly ari dengpen sitami ningkan phokep kechok along i ingpu ponlo lapen Karbi Club amhang ke thek laki wosik ingkora ke thom ningkan Faruk Cruiser Kebra, Troxy Kebra Plipusi, nang pachini don lapen, bini labang so jai make chengpen. Gejut an, mai jepahem fulaki, reception committee a president barim ing ti lapen. Longkeri ing ti Karbi, club secretary. Lapen an parta abarim mati Bokajan Karbi Club founder, Ramchandra ing ti president lapen, dun mai phu, Amar Singh ing ti lapen, Dihen Rimbang, Bapuram Be alang litumpen ajoksi, cingki cetan cemum pensi, Bokajan town adung het, apot rongrop lapen jutang anatu sitami. Kepaprang dunang ji pupen ajok Bokajan Karbi Club sengkono, lapen wangbom si piningan, ningkan phokep, nang choksi, sertalin karjo ajamik, kepamon ponji aphan local EM Surja Rongphar, IC Art and Culture lapen, Club President, Secretary Kitegeding, Rong Isikadu Kavi, Chedon Sar Pensi labang so ajay mek pamon pon lapen, binya parman aphan la ki. Lotar liklim summer atum aphan art competition lapen. Ke sangkang rap kachepate nimari etumpen, anparta khela dula sitami, pamon ponji puta nang pachini don lapen pinaba parman aphan. Chief guest kachap hapon KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, Burjan EM Surja Rongphar, Mukut Mahanta Bokajan lapen amper MEC kadom terang pi saru pathar lapen adun tu ajo lun kana malin along kachop hapon lun se po binong timong rok rak lapen lun se pi nitu timong pi atum sitami nang chetong dun ji puta nang pachini dun tangte reception committee amai phubarim ingti alam thele langpon sena Bokajan Pendavitson Kramsa North East Bay News Kardom, aprangsi Bokajan Karbi Club, Sertalina Sengkan Katalon, nili working president lapenpu Bokajan Karbi Club president Kensing Pangcho, natupan pachini ke lapuhilo, je pining peningkan pokai aprang, husing ko rakethom, ningkan Faruk Sirkebra, Troxir Kebra plia aningkan, Baburam betum kejapon pen. Ramchandra ing tiaphan maipu lapen Amar Singh tiaphan chunbang arpu pek ponsi Bokajan Karbi Club sengponlo lake Bokajanang bong kedo rongkathira longsi Bokajan Karbi Club ahem ta kimponlo lasi labangso Bokajan Karbi Club keseng nang kot ke lapu heglo je halaso hut rongkang thira rong sengdet api 1968 komor rong piaphan rongkang thir seng pondet aso alang lipan rong asar pek pondet ben pi riso yang tum kaching rum nangi jutang jubara putak chingwai chingsai ya phan isi ahem kedang sot pusi Bokajan Karbi Club laso amhang thek ponlo lasi labangso non wangbom pen Bokajan Karbi Club piningan geningkan pokep mate sertalen aningkan lo lasi la sertalen aningkan karcho ya phan dak itum tirikama me keseng pon lake itum IEM Surja Rongphar lake mai phuiglo lapen nili barimingti lake working president iglo lapen chunbang ke kene chesong belo lasi rap chunbang dolo lapen ladak itum jopani itum kacerak pacetu Bokajan Karbi Club president Kensing Pangcholo lapen chunbang salong kering tietum lapen ladak dun mai pu sardili bedo lapen ladak dak nitum rongberong tak matela Bokajan Town Committee Vice Chairman Sundor ing tido horen ing tido saren ing hido lependang nitum weki miki turmi tum dak piro ko amen Birson Pangcho tum hai tu nang cerap ceto tun pensi pini labangso asayang ding cengpon lo pini labangso asayang ding
lama kang tu rasa yang deng lo lapen laso aprang bukayan Karbi Club alun jir sar sudoring tipen ke tokpon nito phan nang hodai lo laso alun si nitum bukayan Karbi Club en them ason si pini pendeng pon lo laso pena pi lamang tur pon lo lamang tur da pi itum cikimo lo laso tirim cikimo nili bari minti japon lo labang so long na sirap don li toma kurusa mensing tok bi beparing te tong ciran lo labang so pi itum alabang so asimbon mate nikan pokep kecop la bukan Karbi Club sertelen katalon asimbon laso asimbon mate monumen labang ke itum local MLA Dr. Numol Momin mate deputy sikara Assam legislative assembly alang li ari deng pasi labang so itu pon niklo lapen labang so hong jai lake baburan be fansi panong poniglo lasi labang so hong jai bangke alang licor piti rong parpi ari deng pasi bangpu poniglo lasi non labang so pide lo tangte itum dak owe kimi atum dak kapatu pene doji Karbi matela soalo tum dak kapatu dopo sopin sona dopo lo charle somar aklim so tumpan dak drawing competition mate arjan ki hidopo lapen dak hirzir ke cepate dopo pini ajai megalongke lapen mo ning kang sam ajo lo tangte omor sing ti lunkan amalin dopon po labang so lunkan amalin ke alang li supu mate jogot ing ti apan alang li si labang so lunkan amalin pu po po pini ajai meke lan melo lasi pena bajai mega bangke ladak dak bukayan Karbi Club mai phu barim chun bang barim tomang karcho dupon po lapen dak rongkang tirmate bukayan angkang Karbi locha le somara tum pining high school living certificate higher secondary living laso living certificate BA MA mate labang so technical education pe ni nana so kacharli laso ki unod tumpan karcho bi ponpo labang so pi baji ini apo radamai pidopo labang so radamai pilongke tum kachopapon alui sarpo lake tum kaching honai CM Dr. Tulian Ronghang chitong dungipo laso pathak EM dolok surjorong pardopo alang likela bukayan mate borjan MSc mate EM Karbi Long Thomas Council Art and Cultural Department lo labang solong research talk bi education EM doji Mukut Mohanto EM Karbi Long Thomas County la pendak MSc bukayan MSc Madujor Dekal Pukon la pen suruputar MSc sangpi kadongrong terang pe tum panta itu chopapondo lapen labangso along pen labangso rong pen itum ke thekeri mane kailo sakuri ke claim dam tumdo rubiram ingtido superintendent jail sonna takti la SDO mechanic sarsing thong be penako alang licor agriculture la so edio cabin killing pi lapen labangso rong pen nane lason kachongda dum tumdo amentara metunde do alang le tumta dak nang che tong nji pen labangso mai long itum dak edisi mate SDO civil kene bora debahuti bora SCS mane SDO civil alang li tanang che tongji la SDPO Rustom Raj Bromo alang li panta ka chopapondo la sa alang tum nang che tong ni alam chak na che pidun la si nonan matke nang li tum phan la si pachini pon thek chalo kardom ফাউণ্ডেশ্যন ডে উপলক্ষে মই সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং বাকী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেইসকল শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিলে বা যিসকল আজি খুব সুন্দৰভাৱে কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সুন্দৰভাৱে কাম চলি আছে অসম চৰকাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যুটীয়াভাৱে প্ৰচেষ্টাত কাৰ্বি আংলং উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়িছে আমি অত্যন্ত খুশি আৰু আজি আটাইতকৈ আৰু সুন্দৰ কথা যে বোকাখাট কাৰ্বি ক্লাব 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে গল্ডেন জুবলি তাত আহি মই খুব আনন্দিত আৰু 50 বছৰে ক্লাবখনৰ খুব বেছি এটা প্ৰদৰ্শনা নাই তেনেকৈ চাই বৰ সন্তুষ্টি লগা নাই অহা 2 বছৰৰ পিছত সুন্দৰভাৱে কাৰ্বি ক্লাবৰ যে মাটি আছে তাত চাৰি এটা বাউণ্ডেৰী ৱাল মই চেংচন কৰিম আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰতে বাউণ্ডেৰী ৱাল আৰু যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে কাৰ্বি ক্লাবৰ কথা পাতি তেনেকুৱা কৰিব পাৰে সেইটো আমি চিন্তা কৰিম আৰু আমাৰ ভাল খবৰ যে অসম চৰকাৰেও এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লাববিলাকক 15 লাখ 16 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে
মই ভাবোঁ কাৰ্বি ক্লাব যদি তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিছে লাখ টকা চৰকাৰৰ পৰা পাব। গতিকে ফাউণ্ডেশ্যন ডে আৰু কাৰ্বি ক্লাবৰ গল্ডেন উইক খুব সুন্দৰ পবিত্ৰ জনাত কাৰ্বি ক্লাবৰ সকলো সদস্যকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত যাতে কাৰ্বি ক্লাবৰ আৰু অধিক তাৰ কাৰণে আমি